Gobierno uksankirinakaja amtap harakiwa kamachinaka ayaña Argentina markankiri marka chirinakaru qullawinakampi markasana yanap ñetaki. Chuquiago Marcanja Federación de Juntas Vecinales uksankirinakaja amtap harakiwa recolección de firmas qillqawinakampi chikanchayaña alcalde Revilla P'eqinchiriro revocatorio de mandato puqawinpi chikanchayañetaki. Cuenca Madre de Dios hacha hawiraja walja reserva de gas ucampilla chicanchaschispa sasawa P'eqinchirinakaja uñanchayap haraki. Altupata Marcanja alcaldesa Chapetón P'eqinchirija informe de gestión 2017 Catuyawayaraki organizaciones sociales uksankirinakaru. Altupata Marcanja Servicio General de Identificación Personal uksankirinakaja machaqa oficinas irnaqawinaka ut'ayapharaki línea roja teleférico tuqina irnaqawinakampi puqañataki. Alemania anqaja Marcanja amtap harakiwa machaqa kamachinaka ut'ayaña diesel hani hukampi aljas hañapataki ukamata contaminación ñanqachawinakaja hani uti hañapataki.